Хвильково у клиничним центре Војводини на љистини 175 пациjenти котри чекају покрутку, а чекаше длуже јак 5 роки. Нови закон о трансплантацiji organoh predvidzuje, že všetky postavame donore tako i po narodzenju. Toto možeme odbić ljem z ozdavanjom pismenej vijavi. Думам, že toho не треба правити фаму. То лjem нам указує, že наше здравство і наш цілий розвиток стигол до того степена, že ми можемо і на тим нивou помогнути пацієнтом. Церква ще буде потримувати донацію крові, organov i tak dalje. Međutim, to co še treba primjerkovati, a to, že naše društvo postalo bezdušne, to pravda, i tu cerkva še bude obracati uvahu, že še musí počítovať dostojinstvo človeka. Znači, človek nie sme buď zvedzený do objektu. Свідомість наших гражданів є ще на bardzo низьким уровню і думам, že su nije dosti informisani o doniranju organoh. Osnovne načalo donorstva, že možljivost, že vam u živoce bude potrebni organ 20% vekša, jak možljivost, že budete donor. Ta novi zakon zmenša ljestinu čekanja i da novu nadiju tim kotri čekaju organ i novu šansu za život.